Marahaba waangalizi wanzani wa Twika wenye udunga ya club ya watangazaji kwa zimana Le Gramze Ahmed Ibrahim taki hawa jauleo ruhunru kikamalanda wakati kao suka wa zimana yu harma ya club ya watangazaji lakini ngari juhandi sa harma le suala lihusu ombabanrano wahembana iliyo bahina ya Iran huwasilie Marekani halikadhalika na Israel suala ikao ngari hisabu takriban ya nsi hukume na bili usiku wa leo nsi hukume na bili ranzu wakati ikao yimbana inu injianziani lakini usiku wa jana ikao hasibu nsi hukume nomeja makatika ye Marekani hajusu lasbara za mizinga ikao hazibia haruma nsi ya Iran zisababisha yeshin haruma le suala linu hatuhumu ye Marekani ya ukayangurumio ze armu nucleaire namna yikao ye Iran namna yikao ye Iran hawajao habe halasbara zatukanchashi haruma nsi ya Israel hususan Jerusalem, Haifa na Tel Aviv hawajao haruma zinti zinu ya Iran kajaziba nafasi hukaya haveha zela duzaha heza ladhimu na vanuri zamba mrungu ne ukaya dizo Iran hadungi ya wanzu ya zime ya Israel haruma ye kart yitsike mbaba hanu yitsoka yonsi na hunu ya Iran haone sanro ya ukaya ngaba jopari haniha mwelewano wa mahadisi shangi ladhimu zensi zahe mashriki ya hari zensi zahe golfu wafute mikataba ya hao baina ya hao ne Marekani ya bomru heleo ya ukaya haina nsi rangu Arabi Saudite, Oman, Qatar zinzonti pia zinti zinge ladhimu wafuti ofuta yumwelewano wa hao baina ya he ni Marekani hindido kange ladhimu ya mabalozi wa Marekani wa juhundo haruma insinu wasunzusiwa kabisa warejeo haruma zinti za hao yode namna ijoka ngapa jopari haniha mwelewano wa msinadi baina yahe Marekani baina yahe kodo inu ijo malala kabisa mwanama Gramze lakini mwanama Ahmed ngojo njia mbavi van haueleza mbavi haruma le suala linu haukango lidungu hauno wanama watukufu assalamu alaikum mafikiria ukana mimi upande wa hangu wabahaye masuala mbizi sawa haku sinde mizinga remangu remiziro rekoromshari no wana hahe wakaburizwa we handisi no kausale kafuje ulahe Israel sha mimi obahanwe matso hangu ya faliki ne akili ya hangu kome yao de pamruki ya kondisyo ikawe ya Irani wa irihe dunia wajairi ha Trump shawa irihe dunia maana mengoneze condition zero za poziwa ne mwana wa hemfa umeyakabala harumwe Irani ya puloshe hitwa ikawe mwana woi haone sa ukaega jaje ya diskute namba mungu shahaja yaendele yena mwendo yanikiwa haeleha condition holiho ndabo mze Trump ya jahodo ya duse mihono abati jahodo hashingereza shami kaje shingereza mramba je wo waonesa ya ukana kobobira elati hakar na uchinda lirondo we shanga bo condition haruma condition nane wanama watukufu kao le grand consultant udozibuhu abantu nzima hanzi mangujo birlawe miraniho shahele ha condition nano kawe hena nzima bongiyo na kilo jana hoshinde ijusi wabonse ya mwando hamange lazimu le mze Netanyahu ya dungwa ya lanswa mandatari international ya gamatiwa ya nikwe mahakama mahuya he dunia wamjule shawi joka nema Yahudi huamba wazingari mfome waha wambeshe mahakama mahuya he dunia yoti ndongo nyao haele hasuala la bililahu kana kazitinyangwe maana handani mihokubalize ndongozinu ngela zimuyo ni wandu zangu Waarabu hamadami mtowe hena bahanu balomba athari ya balomba da muntiti ya he mangefu wa Marekani ya umengone masuala majiro ya yele haikao hata haba hakazitinyawo shaizo zarifushi ya leo ikao zinduzuwa na ziona ala dernière minute na inodungu amba info de dernière minute zonaona ya akiba wanama watukufu yonde introduce shantu kamle ya akiba ya he zenti za ho Arabu ngenda ona urema mbanje na uwastaarabu wenye ze banki wenye ze societe nkuza kidunia wakawajije hanti haruma ye Moyen-Orient wafunguze valizi za hao wamba kwa na ureje haruma zenti hizo ekaraha levushe la hemizinga ngalijazimia yabo kafaboliwa na yabo mwenye uzima hizo ti Trump shea lazimu yazizime de Iran
grand consultant ya dunia ingangami yao ngetimbiza witwambwani kwa tuhamba si watiti sinkunu eba woni wahaho haruma yenkodo yinu nezivenu hawo mwisoni hunu wojo unishio wako emakokwa hatu nwadza hatu walio Marseille no walio hunu maswani daziri watuzira bu marhaba zuhamba muhandisi ndo hakamzi hansi hama des dernières minutes inamna mwazi hansi ila hawa ivumao harma idunia imakati ya mwisho yanu haini mrumla shileo ngulo shileo hata irambu haitsaho bahanu iliyo kasiona nana ibobo holiho dinamna ihawa ya zimba auke hawa izimbi hadaraja ya haju halisi bwamiti baraka ngamjozamba ndo uka izimbi ndo halisi haukaya ligugunya jana nilolitiha hakika tarehi yani imana ye 11e journée nsiu ya 11 bandi ya bwana inu handisa hata wasili usiku wa jana ndungu hisi ya ukaya ye Marekani na Israel warunia zombo za hatari zombo zitumlao ne dunia ya uka zombo zilona shiniki bohari naam ani umzingo mnene udihi jana harmainsi ya Iran ikao hatanabaha ema sapeur pompier waho mji wa Tehran ni kibla ya jwalo heya na jwalo hutwa la nchi ya Iran ema sapeur pompier bimana de mazima mdo onuramba ukoze puhunu ani zenkasi ngizo majini ezombo wazisia haka lefumbi la tilwa jana yesumu yabeshewa ye Irani usiku wa jana fumbi la za kweli haka ijundu shamizinga le Marekani yashitowa naye haka hasheleziza Donald Trump yauka gujobiha haza kweli gujobiha haza musnadi iliwa jetuba lakini dinamna yo izo emizinga hiyo haidunzu zile razili yaho mchana wa jana tarihinga bijana lelo tarehe 11 tarehe 11 yaho siku wa jana ele mchana wa jana zile razili ye nchi ya Irani irindira kamili bahate shabu huyo bishoka ya Irani ijihudumu ipangaze souterrain za uhifadhi imarahia wa nchi ya Irani wakati wajo ujiliwani kodo shao siku wa jana wahisi shabu ya Irani hisi ya ukaya asihazi miguguma niyoidihi bayo ya Irani wajaka ujibe masiku msheli wali tasila lelo ye mvua ya misili ya sisi wa jana ikao de zenau za heze misili za nyumeni za he teknolojia ya nyumeni ya disaranti 2014 huja mwashiu na mahazusili na 14 emizinga ya swana ya nyumeni ya he misili ya hemti ya Irani wa isisi usiku wa jana eze drone zo katsuwazia hakangazi wazi wao drone za timizi zihuizine 4000 drone zisihi usiku wa jana haruma umji wa Haifa na umji wa Tel Aviv na Jerusalem wende mwanda ijoka ya ikiasi ya hensi ya Israeli yontutu hule kejashinda ya bahara holiho ula mkaidi mhu wa domdofer kasi ya mizinga Irani ya ibehao haruma ensi ya Israeli abaha kabati bahanu bauzia kasi na radar ze radar ya kanizo haruma umji wa Bahrain numji wa Qatar nensi ya Qatar zende zazo zivu ezombo zonti pia za swana zankodu zaka Jordani zaka Arabi Saudite zaka Oman zaka Bahrain zaka Qatar zaka Ozemira Arab Uni wo Abu Dhabi na Dubai na Iraq ezombo zonti pia ya Irani yazivuza
usiku wa mwando na ne Irani ya kaurema zirengwa zibahizi wazendeza hundihane na shawiri za utsahwa zirejeziwa namna za kaya mali tsonchashi iwaziwao miliari 4 pesa ya Marekani izombo za wanane mroi exombo lonizo ngizo haushashi et production ya hatu ya 200 missiles par mois ya ufabrike karna ushindari himeri wanene kodoi na Iran ngiambao yaka sisi rijipanga rijeri wane da sina Marekani inu na Myahudi woi hata ani wajihudumu yabo husele mwananyasi hasele habanu irjo yaka ziwana hamabea wi ziwana hamabea hoka vanulizambao ye hifadhi ya hensi ya Irani ngwa ujuma hazi anza wazimo mro ikao duwavua ranzijana walio Israel wao no mwana kamba ngwanzo waziye omro uvuao emaraya ngwa upareni kwa tsudwa ngwa pulaunda emaraya ngwa upareni kwa tsudwa ngwa pulaunda hubi ya ukakwasina bahanu ba utalia emaraya ngwa upareni ngwambi yawe emadhamana wa hensi ya Israeli ka namziye nkodo yinu bakar na ushidari wane abudo bahanu balo tofauti ya ho shuja ya ho patriotisme o patriotisme jomdu kajaja lelo ya jatsosoma lelo patriotisme umdu soma ranzi hona janani badala ya he majif nanzia washemezao yaka nyinyi mlone ntinu na msaho wana nyanyi ma Iranien wazirizie kodo yinu bakar na ushinda riwane wala umuo ngwa mremao maandamano Benjamin Netanyahu wamkaushia emarainya hunu eshabu ya Irani wahimi harmaze nzianku harmaze boulevarinku za Teheran za Teheran wahimi boulevari ziwaziwao na 10 kilometre za nyongoha wadubu hopareni kwa tabaki mondani wadubu opareni zaidi ya milioni 20 za wanadamu aka inunsiku Irani wanungwa wazi wao si ya wanadamu milioni mengoshenda na ndaru 93 millions d'habitants basi milioni 20 idubu hopareni harma zaidi ya metera kilometro 10 wa nyongo wa mrondo wanazijana wandisa mahakume na 8 kwenda mahamengo 4 ngwambao ya ukaya msireje ingoni ngwashemelezi zao Said Multaba Al-Khomeini ukaya obahanu wakazeshon de manyu ngasi tayariri hiserikedo nkuni za henkodoinu rikedo nkuni zamro za henkodoinu Said Mujtaba Al-Khomeini endelea eba hengu jibuje Mujtaba ngujibuje shambu ngujibie shambuje otuma ye message yabeshiwayo na mtulilie bamba bahangu wala hakasaji de manara wa Suleiman de mana ya kubali ya dito hakabala ya dito wa nyumbaza kunule menguni hakari mtaha rirohe sina ebora jokaya ngabukuzi prepare wao haharaya hambange tayari kati tayari ya taziwa ge tayari afie haruma ye ardhi ya Iran afi martir shakati tayari ya baliwa ya yendiabe wa mahalani jamrutsuo yazirodi ngoni ya tawe mara ya wahaya ngami yao ya bwanda mahala hiyo halafu haroha Mujtaba haroha hadi hamrecheka kaili bombaba rirohe haharaya balaye hakoza Said Mujtaba balaye hakoza omdu hatretewa haja hakauvotewa Mujtaba ulambikao ye populaire tajiri
yarithi malinji ikao yehanziwa ni maraia wahimi lelo wamkendeza hosoni emasava ma expert wa huu wa hensi ya Iran kwa jatsauza na kwa javuti nai wavuti ndo hamba ngami tayari nitowe ye Israel harma carte ya he dunia hau ye Irani itolwa harma carte ya he dunia shenko do inu kainauzia ra wazima wejaka watolwa harma carte soit de Iran soit de Israel nande majif soit de Iran soit de Israel nzima na hise kabati uzia bantu kabati negotiation sha ngamtsaho wambao haririziye nkodoyini wambao kanariziye nkodoyini maksusu de majirani wahangu maislamu hamadami ngamabo ekakwelinga mwanzao niziye homremani manatsi envisage harma senti mobilizini abungarwa zao lelo na maudu leo le 12 wao na maudu le 13 ekaka mjatowa emabalozi wahe Marekani waliyo harma senti zahani bo Jordan bo Oman bo Arabie Saoudite bo Qatar bo Emira Arab Unis bo Iraq kamjawatowa basi ngamjorema haini vahanu walo mali ya hani maana izole ze banki izole ze centro commercial beshosinde shatunga bangu ya hema tajiri wao wafungwe wafungu matajiri wa he dunia pia walo Dubai ne manationaux wata wao kao wauti wao kwa otilu wa dirigeo shama nationaux walo na fedha wa investi harma wa mji wa Dubai wa investi Abu Dhabi wa investi harma les Émirats Arabes Unis ze Sharjana waona wao ngwambao kaya waisawa funguye taka ya hao ngwanzo mahalani wende wao zora dotsaha e serikali ya Komoro zora dotsaha e serikali ya Komoro na wa negocienro daona Dubai na Sharja na Abu Dhabi e matajiri waro hao warensie emijia hao wajahunu c'est ça odubahan wala rimure diplomatie rirumi odubahan diplomatie la rimu tabusi wao wabale kaka ya hao wajahunu mbukabana bali topa baya kabana baya li sopa baba odubahan ya lazimu yani uyakalelonga sina waziri waeza baru zogonde ikao yemru wa hemetie sadiri mru yafanya relation internationale ujue lugha ya Karabundu ujue lugha ya Kiingereza ujue shizungu ilazima abaha rimhunde mana mbali Muhammad Shafiu alazima rimhunde mana wambo alazima rimhunde mana kakaja mhunda mana bana abaha abokerenge mzaza hacho kaza vuria papi hali ai alazima rimhunde mana aboko ye mwana yasoma ulo satiri uyelewa sinu na mbao kayuna bahangara nzo luhanga nzo starabu kwambo ye reconnaissance au preswa kaulani izo zentizinu zare mwenkodo yimwa mogela vimozi rizionele ya ukana kweliwa wahimilia wabure matajiri wao bien sûr kanacho shinda swarenga pia ngwambo ze conditions ziloko matajiri wangu ajokelwa yo harma muda la hadha kwa jawala la ikartu amba mengo mitsanu wa jawala la heritage mengo mitsanu wa jawala la heritage jana wende wala la golden hai isomali akawa kwa suja jau wangu waro wao fedha haukawa hisawa fungu ngwaro hao hauke serikali ze serikali zozo tipia harme mijina ivumbu abo yonti pia Irani wonge kategoriki ekaka mjatowa mwamfunga mwambahiza kamkate ambassadeur wahe Marekani na Israel walio harmazen tiza hanyu ngamjonuka emiji hanyu yo Said Mustafa mrungwela ukanaula upanga wali wakawai hautolwa ngosinzao abaha yani Said Mustafa al-Khomeini ngwabu hindi abaha mimi de Marekani mimi de Donald Trump
amdibo ngamjoni baki haruma ze frontieri izoma kama mnika ya kansi ya palala ya tajirisha anzo ya rabaesha hatu sima islamu sonsi pia haketaka mloni yo nyinyi yo ya hatu sonsi pia sima islamu mwirenge mumnika ya myahudi ngulo mimi aba hadu njoni kenrenge haka mimi midoulo na semfu lelo yabo wajini ka sambadi manasono walo Abu Dhabi na Dubai na Sharjah na Bahrain na Oman na Qatar na Saudi de manasono wamatajiri wenji wajini domana kamba haina mrunganzia haisahafu mrunganzia rohe paske ngwajuao ya ukaya yehamba yorenda iranisi ya kuhamba gudozitimizi vanu hausu jana hausu zonti pia ze nyumba za heze grande institution za he les gardiens de la révolution hazisisi voti pia jana Marekani hazisisi shabanu hinamna Iran hajipanga harma plan A ne plan B. Et en matière de ressources humaines, yeka Ali Al-Khomeini hafu haulawa. Et ujonge badala hindu. O ajo umhansi wandu hindi. Eka ujodunga wa Al-Khomeini abahabo mujtaba haja. Ujomdunga ndo eka haulawa. Ani tout est préparé. Eka hawa generation fulani hawa ma expert fulani shabala kama expert washawapangwa wa harme domenila wa hansi wa wajiwarengi doku jana Marekani haduzua ye difai ya hensi ya Iran ani mababako ma general ne ma koloneli wahu ma expert wede fidia wede dakanda unaze ze bombi za siswa usiku wa jana sha ils ont elewe inunsi ajipanga et le plan A et le plan B et le plan Y et Z ngwa unizopia ensi ngendao enu wakati ya remwa wudu wakati ya ingeza umvu consultant nam ngabo suala la kala nivira ikawo mrungo no hamabaha yenkodonge joka utourne e angle mana rangutu signale wa drone haruma ye west aurambe est ya he Marekani hafasiri ukana zetuma zilio ukane ma Iranio bantu wafali kabaha wanzowa wala mwema Amerike wao wanzowa wala mwe anize drone hizo sinyalewe katika o zetumeli zenda ukana ze drone zila ye uzisaidiwe de mrusi ye usaidiyo Irani amnike linye data ya wareme de mrusi eba consultant wono ya ukana bantu kweli yenkodo abaha kena henda ya kauha bana wadibi Mungu wanokana deja wesa wadibi makafiri mayahudi majifu wanukwa shabaha yefalikilo na Al-Khomeini mujtaba abaha ngwanzo ya tsahe ye sheibanga anabola mruwe wangalie drapo ya hima Amerika uangalie simboli yao ibanga abangwanzo ya tsahe sheibanga vanu ya usema jwai eze nongozi nu consultant eken kodo inu ndo roha harume monoria ijube Marekani babo katue hawa yejuka utourneje grand consultant oui zinuzala yale lo waziele habanu mwana Mamedi zinu kajasola une improvisation naam Said Al-Mujtaba ya jaya zile hao zinu mbaba hazamba abarhemu Ali Khomeini hazamba ya ukaya ngamjorema Washington ngamjorema New York ngamjorema California ezi alama Saidi Mujtaba haisa hazione sabanu uzele sabanu swana zinji za drone ngazitembele yao maksus harma mji wa California ikao ye FBI harme miji ya $52 za Marekani usiku wa jana. An alert jaune
en alerte jaune. Pia FBI idubu hopareni haka waono milamu yaka ngabo zijao ngabo lipiwao lijao haka bao wotima kahasa mwadi harimo teknoloji kale lo Irani ngona ma ingenieur wa daraja ya juu ya teknoloji yawe Marekani wajawa hundu yabo shabanu sudo zireje kabanu inukodo yapangwa ni mguae diapange nkodo yinu kawaende ujomu sahayo wado ujomu sahayo na hairongo wa harma Qur'ani nkodo yinu yajaba hamrasi lale ni mafundi wa Komori mlona se darasa mlihutubiliao banu msilale na mwangalie na mdunge actualite internationali mwangalie mjirefere ne Qur'an sisi ngasina fundi mwema hatu basa mstarabu uzidungo zinu pia nguzidungo Al Jazeera ikao banu midona halata dotimizi nene na kiti ni mishili haka haini reference kama nzia shwite harme tafsiri bahingu sorejei harme actualite halafu ngarelewa nao halisi ngarelewa nao haka nge harmazinu rambao rionao mashekhu wa hatu walikutubiliao harme misire lejio ani watawazinu kwa tuvumbua hata wanduza wa Irani na wanu malgré tout wanu maislamu haka izuda zinu wanu obo ngwafikirio kama nwazali na ine serikali ya hahe wahulo wandu wadobo tijuba nupi bali bane serikali ya hatu wangwa unafikira ya hao shefikira hao yokeja hula imara ya wakomori pia ritokasi nao harme fikiria hao sisi ngasibanu fikiria he serikali ya azali wajideklare wanduwaishia hizo hamba politiquement sisi kasi kinyume naone position ya hao shaizo sisi rambao kwa jarihula hashini ngawebo irjo kwa jarihula ngarambao hizo batu sisi riele mara utijwa tumlokanga weshia mimi na soja benga mishi problemu ile yabo indi kamishi maana mrajo jahilo kane maana bangu iza mafundi wa saiduko arumesu ala yunuda boyakaya kunu eriti rumishi hao hunde sima mashafiiti na yonde sunna ya mtume ani kutimhara ya ukana ntimhara hiyo doko ntimhara ngwambo shotinde shasema fundi wa twidu wa de maana kama mimi ntimhara ana hiyo heni namna nyoti pia ngamuamini yema Iraniye kangwa ambao Allahu akbar la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah kabati rekama na mshe rekama na mme udiso mzinga ataendelea kile mizinga ya hao la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul yondi horilio yondi rapaswali shahada ripaswali shahada harmi daraja hiyo rambe la ilaha illa Allah akbar قل هو الله أحد يمزم الله الصمد لم يلد ولم يولد تعبون شلزيزا المرحوم mbaba wa mujtaba wakati akauhandisa uvehe mizinga ya sura yakahumsoma idha jaa nasrullahi wal fath ani wa ra'aita an-nasa yadkhuluna ani fi dinillahi afwaja yo déjà ça explique la révolution hezi jaje shaidu kushinu shasi ya shaidu kushinu emafundi walona ze walone marufao mafundi wa hatu walone marufao homsirini ngoma limite hadaraja ukaya ngabo ila nafasi ya kahanda ni kwa tujwezi jirio harme dunia ya mafundi kwa tujwezi jirio harme dunia jabla kangabo astarabu wenji humu wasoma ma docteur nandu walona master 2 na 3 ngonishileo waso ujwezi jirio yode mana rarenga wakati unu Bwameji Baraka alilo banu lo jumauto hashirisha harijuze wa Komori yezijiri banu hatu walo Marseille kwa tujwa dunia ya bauso kwa tujwa hiyo dunia ya bauso timuhara utijwa tsanganywa na irjo ya ukana huangara irjo kwa suhabanrabo haina mduka tsangali ya tele ya juwezi jirio
ngonishiri ekawendo anza wangalie tele ya muangalia uzetele za plateau zinu za kanape zinu ngonishiri ya watsuwa ndabo maana zetele za watsuwa ndabo watsuwa ndabo donc sisi ngarisahilishao wastarabu hatu wengi walio vanutiju ikao wingi wa hao ngwa mafereshioni ngwa rifereshiao bwamedi naam ngwa rifereshiao haka wingi wa hao ambao ezenungu zijilio harme dunia siso wengi katika uzijua ngarijua a partir ya club ngwa hashirishao ngwa hashirishao yabo hiyo lazima yonguzo miongoni mweze nguzo zilintini ya mvu ezilintini ya mvu bwamedi haureje kaka kujaja harma li swala ye uliyele habanu Faransa ne Marekani washangaza dunia abantu ambakana ngondo wabuwe le détroit d'Ormuz n'est-ce pas hein wa terroriser kagarendo rabuwe c'est-à-dire wa défier ya kangondo wabuwe le détroit d'Ormuz e warudanda maubarini ye Faransa warudanda ye Emmanuel Macron harudanda ubi numbuo ya bangondo yafanye face à face ya buwe le détroit d'Ormuz howo hamba zila yafanyaje Iran hede hamine hati alamini hobarini hadi hamba hindi heinitsi ilo harme dunia ijo utowa ye Marekani harmensi ya imana yodi ambasadi basi kamjombulia njienda ina zemeliza ahe waje warengetaka Espagne nchi ya Espagne nchi handani yabahisa kamkati ya ambasadi ya Marekani yamtoa Faransa yihimi jampozi Irani hambangu joreme Faransa hazamba ze kalma za Irani ngani Faransa ula mkazilio ze kalma za Irani bwameti naam ekahamba ndongo yekareje dingoni hambangu jorema nange capable ya urema bwalo capable ya ureme Marekani kafatsuze Faransa hauka Faransa yongio karibu rahani Marekani gujorema ye dunia nge joka uhisana mnaji babalati parozamba ya ukaya bangoni kiama da harmwe Océan Indien yosi bangoni kiama vanu harmwe Océan Indien ngabaju wana mizinga hakaba za heze puissance munarihifa hakaya ikawa isawa njila na hosibani wanjila na zibani hapo hobarini ndo wajo utalia jabo yakamono ka Abraham Lincoln umalani yatalia wakati ya rema da harmwe au sud de l'Océan Indien baina ya Sri Lanka hula hondelea imaginero wahu wahe Marekani ikao wuhaka chef d'état major nzima mengunuma walona mu abaha hakaufanya upezo wa macho haonesa kaya vanu inuaibu hauka Abraham Lincoln ekaro haide vanu yoso kakifia ya ukabala basi ensila ngendo ya rore yanukwa ikaende vanu ika Abraham Lincoln ranzi ya jibenu wa harmai bahari ya Mediterane dunia kamili waona ka Abraham Lincoln hende india dubiliwa ya rema mizinga hata ya redi heshendea india twa pompi harmai Océan Indien ya baliwa yaje banen kodo ribadi vanu kaudhani ya ukaya vanu sido wafaume walio duniani bahi harmaze mvuza mizinga Sharjar hunru ya ukaya Irani irenge mvu yoga inji yao harumainu wa makra Allahu wallahu khairul makirin aya yoifanya hazubami fanya hazi yao ya ukaya lelo ye Marekani wa huwa ende sale jeshi la Marekani wakubali ya ukaya ustaarabu wa mizinga na ustaarabu wa nkulu Marekani ijamali helewa ekaendo hanza idwire ulabanu nensihu ya 20 nenkulu
ngabo zijojiri naye hakahawaza mifumo mili izo nsi 14 unda nsi 15 ngonishilio bamedi naam Irani hamba mimi mifumo mili ngamjotimizie ya Israel mifumo mili amjotimizie Israel na abaha kama unaanza wangalie owinji wa heze nyumba ziliyo harme mijia ezimiraru Haifa na Jerusalem na Tel Aviv. Naam. Owinji wa heze nyumba za kifahari hazisisi wonsi harma mafumvu mengo 8 na masanu harma jana haumoa hajonjo moa consultant vanu hizo ambao mndungu lo ya ukanazi nu mengoni ne satongeza lewe dunia mana banu aba ha trompu sinde ya juu ha trompu we sahari mwa makombora hata haungu hata aba hawa watoto kwa mtezao harume iya wana wa dunia ngo hatezao trompu harume iya ya mndungu lo ya ukana banu aba ho wajuha harumwa za feri zinu dina sonzini wajuse zitwa mana waelewa ya ukana ekare ndo buli ya Iran na ukwatu mparayo kangwa ngwa mrisi zao ngwa mparao wahunde shawiri mafaka ne nkodo hii wando bano mairanie wakaujibwe dunia manati Trump ya ukana ekamjibwe masuala yanu mwela ukana ye terroristi mhu ulio harumwe dunia sinda si Waarabu hata leo washangize vocabulaire leo riambao ma des frères musulmans ikhwanul muslimin na banu wasilamu amba almuslimu akhul muslim shawale warengeze termo hizo wari denigreo wahamba sima islamu sima terrorist ekale we dunia mkubalia ukanema yahudi ni Marekani wande ma terrorist wajiruhusiwa wenji arumazenti we vuba wafome wa wandu wajiruhusiwa we tale fitina arumazenti we manisazenti za wandu ndandi so zingare maadu ya yomwe wa vitalahe ya wongarujo usulu ya we mizinga ya hatu wejoridia alaleba weke yabo ekale we dunia wajusezi tula waelewa ya ukanale wo Iran rangu hahimiliwa maana banu Iranizi zibu ya zito wazintiza bure banu Iraninge na wababa wararu wa mzingiiza Iraninge na Yerusi Iraninge na ye Kore du Nord Iraninge na yeshini wa baba ikawo hena ngena ne Faransa ewa Iran banu makro ila papa ya bure ulam na ijana wa maha 45 yani kwaezi ya rumao ewa shabanu wenye Faransa ngwa yabo wabisezitwa Mélenchon OK Dominique de Villepin yauma baro waili wa Faransa ikao kwa sumashezemo hata wazingara Benjamin Netanyahu wazingara Donald Trump wazingara ya Marekani wamba ngelavimu wandu wanu ngedingos wahunde msomo ekahuishia ze kalma za Mélenchon ekahuishia ze kalma za Dominique de Villepin ngono kaya vanie Faransa yungu hambili bili owenyiyo ngwa waninyao e demokrasi do wenyiyo ngwa waninyao e demokrasi lisidorenga serikali ya Emmanuel Macron nuwa mzingiza ramba ukaya ya Faransa pia jumuiya ngio dingoni mwa Donald Trump na rikewawi Mohamed ngonolewa owenye Faransa lelo mababako wa Faransa katifumbwa wao wailiwa ontosha wa ubunasaho Mélenchon na Dominique de Villepin awoti ubunasa heli zi kalma za hao kalma za Mungu namna wajitekeleza zi declaration za hao wajitekelezao harma ze media harma madango warumani Mungu wambo warumani Mungu ebanu sisi kalja rumani Mungu shori wani yao hindi manu ngari wani yao Uislamu ustehilwa ngari wani yao au nafasia ustehilwa kinyume yao wana prof wanaria sisi alhamdulillah Mwenyezi Mungu afuru rahim ngene marziki hatu si mimi ngamzangu ba tishamruju zinguni anzishia unaboka usubutu hamba we islamisti kuturia usijore mwa mzinga ndala wandu mimi islamist ni islamu ni mrulo islamu abo ye islamist ini zina hambio kazi termo ziruzi rego ngaziru milone ni mrulo islamu abo terroristi rimjuwao harme dunia go Donald Trump
yode Marekani wode terrorist muhu wa dunia ya sarambula yafanya zitendwa za kiterrorist ya wandu wengi wa hapa daina Benjamin Netanyahu wangamizwa na zijana watutu wasuti mizima juzi raona amfukare usi ye 1 million bo irjo ya wanadamu harma geri ya Iraq 1 million ya wanadamu ya Marekani genocide ye juzi ya Gaza wala waulani makafiri wa Abu Jahali na Abu Sufyan kamrati zendabo yehe eze Al-Qaeda eze tusi eze za hema islamisti mbali na mbali wala wajata sabawini bado wala wapanganda hao de Amerika Raili Benjamin Netanyahu bahanu yanjia akahanjia bahanu bale safara lelo wakombolwa rengwende afungwa ifo ya kombolwa jabu ya kaya ima expert wa huwa hele jeshi la Iran wa terrorize wamba emnuri msahau abaha duandu waili duandu watsahau ngarsahau Donald Trump rimposhe hitwa ngarsahau Benjamin Netanyahu rimposhe hitwa ya parsiwade mwanashe wahe hanukwa ahali yonsi pia ya henyuba ya ihunula konansa yode mana ya FBI security ya Marekani pia ne Pentagon ranzijana wajimobilize ye security ya he Maison Blanche renforcé quadruplé haka ngwa elewao ya ukaya ye mruwai uye hamba gutorenda yaba dunia nchi harma fadhaya ngarendao vers la 3e guerre mondiale abudo bahanu rendao rinde origine hari sari kabili ko babira eni mdu na lemna ko hahe ndula namna ko namtsinje yale bangarenda mtafirigwa hunuliliyo hunuhule shahunu hunu osia enje hunu enkodonge jowana bo bari ju yabo kotsoni yabo amugardolishe mizinga enkodonge jowana sizamba abantu arudamba nunu hamba hari harimwe osia enje wala dobo bangoni kiama bwame kamjambi wasoma rengoni hombirao si bala harende sabu bala yenge wai sabu bala konsulta bala yenge wai hamba hari bangoni kiama harimwe osia enje nge lisha hima bandongo tizo zavapo banu hata ndwa falsafa amba chaque chose à son temps voilà ani sisi ngaruona wo uoni cha consultant afikira ukanarifanya dakika 15 za hoeneshe ya uokomo ila namna ya hawa ya dunia iliyo besekaira bahari rejar mwe mavua ya hunu tijube kwa hunevwa izinzi nshado ukana banu tijunga banu 10 vushe kao esuje inuti ubukuliayo mbavi juzi sha ujitowazo na isije yinu gamono hamange jodungana na hitwa shido upulwa haruma idara nandele suala la he le da khole marufu kamdo subutinambe ilande turefe dilio moronile ukawazali ujifahari oda honi honga hudi homi guguma baadhi ya huandro hazingwa onesao ya kana wafanyili wao marisiza consultant et l'hôpital el marufu banurizamba ungyo haruma meblema ya utilwa ezana shara hakaritine personnel ngarutumo ya ukanaijokiri wanduzatu wa Tanzania wanduzatu wa Maroc wanduzatu wa Faransa warere mama se wajua umbilisize wanu hata relever defia l'hôpital universitaire sha banurizambao wanrohazi wakaiho haina mrarejea mza yangu amoleziwa Ahmed huzione sabanu juzi tizibirili abantu ya ukaya ngoko tuzimiha omrongo tuzimiha ngawe na hamu takinge na hamu irjonge na hamu ngami na hamu imwana nyasi manze ngeho malaloni ngezi mungu jomba unono ranzido sukwa juzi
rimtana bahibanu ya ukaya wala mabone wa he wa hao atoka harendi hafani mhu wa he club wale wa hao du wani sauka haini wakati mjo ufungwa lelo murombele mwananyasi mwanzedua Mwenyezi Mungu yambewa unono ya juya rejei harma zihazi pushwa na habari banu kaya ema jeune défenseur wa heezi ya azali ngwafunguliao hunu lelo hunu ritaji wala likawandu 40 mababako wa heezi waji wafungue wazima daona hunu ritaji kartsujuezi joka hambisha yabo shangar dozi jua bandia yahe ufunguzi wa hawalelo rejei harma suala la El Maruf Sizamba Banundo ya ukaya Rais Azali hasanganya yemasa yena mjomba Asman Abudu Salam mudiru jimla wa hele daho la El Maruf msedi ahali mashawiri wa hezi habari za kinafsia zahira isi wa he dawla ili suala la hekrizi ya El Maruf ngilo hobaoni ikao afikirile shawiri ngal jowla wabanu haraka banna maudu nswamba banna maudu shangal jowla wa haraka azalinge conscient ya ukaya wende zao yungu yo azalinge categorique zila hakaufanya heshe ushahenzi zila hakaufanya heze faida za henzi na wo wenyenzi lima paramediko lidaholila likau undwa lijelini kwema paramediko bien sûr ngabo recyclage zinji zilindwao zijazifanyishi heo solomema paramediko ikao yongarjokana de semezi miraru e club garjokana sujet yo y traite en haut et en large ye El Maruf ya hatu ya lelo ngejoka hwenda nda hubi mau iyo amfikiuka hoshida retraite umuda mukiasizo mezi miraru ikawa nungu watodo enda takatirile mewane sujet hiyo sha ngejoka muhimu naam hauro harume suala yo ili kawana mangona masuala ya husu actuality abantu tijua ya uzise ha information ziparisao ngimkinisha ya ukana mitwala inji anzianisha ndo ukana hoshinda walinzanyise salaire ya hema fonctionnaire wa El Maruf ni maparamediko majanamane bei kwa hununga bo bangu za media zifanyao zitwamba ze kweli wa uhamando wazungu rizijuao watuambe zuanzao shahunwe maparamediko majanamane walio El Maruf mapesa ya bidia tsanganyiwa ne bije lo yabo milioni 14 ikaunge bido ziparhanihe zikaziwa waliwasa wanuwananya wa diploma nzima heni hali consulta minsuwania chende ya identity ya hatusons heni hali Rais Azali ne serikali ya hahe riste hiyo watu 30 miliard wawahetura felila washindwa ni milioni 14 za ulinjanyise saleri haina mwezi dotiwa mapesa ngayo ewa ngabo mapesa serikali yinu ngiona mapesa bekwa homoli wandro hazi ya baishi wa homoli ba wandro hazi sha ngiona mapesa ka mafonctionnaire wa Komori wafunguye sumu ya Ramadhani siku 20 za kamili mkama watinao mshahara wahe serikali siku 20 za kamili mkama mafonctionnaire wa Komori hamara ya mando jemwiti Nanzi azali ya hea mafonctionnaire wa Komori waliwa mshahara mzima yabo serikali ndio na mapesa serikali ndio na mapesa nswaminu kaya ngabajuka hutajiwa 50 millions zitraite dossier ya husema paramedico wa kitabu yentia Imarati vanuriza mbao ihalao mhono namna ino ewa ihalao mhono namna ino itande la main usulma serikali ya Komori hele kafa la warema neze projet e Imarati walonizo bana haka ya Imarati ngo una projet nene bana ku ngoni mwizo le Golden Tulip itanga beach les centrales solaires zilo ne aéroport mishakare rewandrume ritijili sesu haka emiadi
yensi ya Imarati ngwa huitekeleza. Sisi serikali ya Komoro doritso watayarifu wa ujwari rengeze barnamaji za yensi ya Imarati. Maana hizo endi. Do uzorofu wa starabu angava watu. Akilinji na uhodari au na ustarabu angava. Ewa. Kangojo kai kandu wa rumwa ndo masafari. Aho lazima zanongozido kana mna. Surudi. Ewa jaidingoni makalma yao. Kangaru mauno banensi ze données zichange. Consulta uturudi. Ze données zichange hale ntimu ikaurumani wa Moroni na wa Mitsamihuli na Ikoni. Hale ze données zichange. Inude akhiri zamani. Wala inude akhiri zamani. Ewa. Zanongozo sobadili hapia. Mambo ya kama maskini ngujo katajiri. Wa Moroni gwanda. Wa Ikoni gwanda. Yezi dajo tuwanzo kazi. Wa Mitsamihuli gwanda. Rumano wa masafari. Wa owenji ngamwambioni. Na muri matumbe. Harmi administration hatu. Neze posto clé. Ziruma zende swauneti. Ndo masafari. Ndo masafari. Yemru msafari ni wodi arendaji hugo. Shabo ya watukaga. Badiabu ngaramba ose kweli. Ebo ko yem safari ni no hasomo. Hoi. 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 Namsomeso wana. Hoi. Hoi. Namsomeso wana hangu. Nwana na shohangu. Silo jikaso kali si Ikoni. Si Moroni. Si Mitsamihuli na Mtawe. Wambwala wakawapambe harumwe mijia yezi leo. Warumao wangu wa masafarini haukaodo wasoma. Ewa. Hoi. Situamba banu ngozalilishwa. No. Yawe ni mdutu sahaya elewe. Ni mdutu sahaya elewe. Kulola bata mji wa yezi. Nabongo waridungo swaro wa masafari nurishaji. La. Yabo sikanta ni eleze nrungu ya elewe ya ukaya. Wa Moroni wasikea walojikere here ndaona wa Ikoni na Mitsamihuli ndamba siyo isido mijimihu ebo komrongo wana hanyu pia ngo malaba wana hanyu ngo walevi wana hanyu ngo madelinka hai kwa tusoma ngasitumoni yabo yeritsameze kweli ngeritsende fumbu jivuni renda rarenga yema doktori waloyi hobko waze waloyi hongo asuluso hawi John Raja hai dokumlato wefikira yaho o capitalist no fuma bafu warurumao ndo masafarini halafu safarini huwa baishinga na doktorati jingo obinguni shaba ukaya mri na uzorofu wa dinguni zepade zonzi la diplomatie intérieure na some hata yaondeze mingi chatushurika pomna usafarini shalazima warengeze dhamana mana odu wasoma bana banywa Ikoni kamtusoma ngari soma osha ngari tolo mabango swamba kakasina ma 25 kabaja jahirisha waziri Ikoni shanganye bank central hizo logo technique Ikoni mkane odo mpesa mane manwa barika erikanando amjaka mkana Mamadu dimdu yarjari lola simejiwanu wa finance kamrati ya dokabaraka mtaka unwa rabwe hata kati shimejwa ho yatola harumwe aji njarongo njashidana na mndu njaji akanja joina imana wa ba wakanule na Abdurazak shanja kana hata problem da mina Abdurazak Abdurazak alhamdulillah kama na hakahunsitehi ristahilana hata ya jaro hanulilia shimeji wangu ole Muhammad Jafari Baraka hamuwa njadiba njamdeya njamuwa njamruja bien sûr Etsile manaro lo anandishi honzi antida Muhammad Jafari arwa mwezi wanga wendishe ngasiwana umjwa Ikoni ngondishe yabo zol kamzol tambiza kweli umjwa Ikoni ngondishe utaiha ranza Muhammad Jafari to lo mwezi yabura warsali tizambe hawo wana walo Ikoni wonti pia usovo Muhammad Jafari ajari lola tibana mwambia Muhammad Jafari ndo bi Muhammad Jafari Ikoni nabi bana Muhammad Jafari Ikoni ndo abutake ba muda halani ngabo Ikoni baba hangu wo Ikoni shamazo nabeka ndo bi Muhammad Jafari uko ndo mnamwendo Muhammad Jafari uko ndo Muhammad Jafari ndo kipolitiki bonjia hajua baba tene haju ndo bi Muhammad Jafari uko ndandro baba imeni Baraka ndo bi
Ulada usiku azali akautoa mji wa ikoni harmezi. Yewa. Ibala karja tolo harmezi. Anza mada Jafar tolo. Ha. Kabla size batani. Kwa leo no Ha? consultant. Ulada usiku azali akaweria wa ikoni yedarua ya ukaya msile minani. Nanguleo. Hai. Abazali kaja kauji wala hakaende aheze. Tina ulitia wala muhaida wala na waikoni. Ya baba. Wanja baba unja haju. Unja haju. Oyo ba mido sangwa ni mimi mtiti. Mimtiti atana jodorongwa kitutu. Wala hali toa. Siasa ila waikoni wa mada Jafar. Allahu akbar. Zikansi. Ngwambu yonde azerovecha ze sanduku aurambe makoro ya daula hata leo tsainu mana hakamengonu wandu wakaurama se mali haundu ebeshede shatsongeza le wandu walivole 50 kabati ikada harma yezini ikada harma yezini mjanga manzora ndinongo za yezini ikada harma yezini ya circle kabati bana Hamada Jafar ya beka yezini ya azali mndu wa uransamble mndu wa uhunsanya parce que ba myezi wandu fasirayezi wandu consultant wa Davie fasirayezi wandu wa hawandu ikakango harmeyezi wo usanganya wo ujamaa wazima wo usanganya wandu wazima ngombo banu wali wapa hangu atamba zao tuka kwa atamba zao shawoti Hamada Jafar labeka uti Hamada Jafar so defend ushimeji no ujijile tu kabati ndongoza ushimeji yabo nizi sasu ala azalingu njiondo kamisi bagandapo azali ine mndumshi ni mwana hai azali mwananyi azali asumani ngujo kamisi bagandapo misido damdu misido sifumu niswamba zendungu abungwambo ze Hamada Jafari zakaranguzi tolwa makoro ya daula yasi yezi yetimabazi simwelezani njo banu kayezi wandu chati mru yezi wandu eni yezilo na mru sanganyo wandu yezi Hamada Jafar akakina Hamada Jafari yaka Hamada Jafar swabaka Hamada Jafar hapikube ikadu sanganyo mbaba Hamada Jafar hamshindi hai urudi amba shahada la ilaha urudi banduli mbaba kati ekande mbajini kati namune mwabi memdo tunta kadezi ulewa Hamada Jafari wala haka doublon yehende ndini mbajini Hamada Jafari hakaupeze harme mbajini hakaupeze harma enda lilula hii nengazi enda lilula hii na mbaba wa mbajini wa mbara mana hene zembajini pia pare voti za juzi za azali za juzi za azali za 2024 azali hajo kahundu nafasi walanji harme mbajini ila batina Hamada Jafari namtawe na mwende mauzise na mwende mauzise batabelungu chocho mabiani utrofitina mwanzo ke mbaba mjamba iside mbaba iside himisa yezi mbajini kamili reta hidire nguwe hani pia wenezwa pare bademana mbaba kaya hima ulahimi akahimiswani Hamada Jafari ze resulta za juzi za 2024 za mbaba za belu yakauzibalia ende wala tabujwende akaze mwono yambe tidro la hale fumbulinu tsiwela lobo bwazali Hamada Jafari ewa bungarjazishi angarjaziwa na ngarjazijua zodone zodone na mtwa ndona mwanalise waone kama mina akauntina hapi bilo ato shida fanya ndongo ingini watsina harme mpachini watsina Hamada Jafari mbaba ensemble atanganya namtwezesi namtondele masuala sije kama maresha ribe habanu hata sababu Hamada Jafari marhaba meji mwanama Gramze lakini ngarjo udhukuru suala jiro jinali litsofana nalin nadele suala ikaongal husu yema bahazazi wa hensinu makatikao wakawanikiwa ze lisansi hawagize yentsuhule hujabanu nsiju ze lisansi zinu zikazisa wakahenda mbio ili wataheze zinu ili serikali wanikezo hata kwa jashindo wanika shalakini wanrota nabahi ya ukaya mjonziani wahe bwana yahe kodi iliyo baina ya Iran huwa sili Marekani na Israel hunyo serikali wapare mabahazazwan ngwanikao babo lakini zombrianzo leo manama Gramze ibavanu kwa jafanya uhondi har masala mandeli kwa jafanya kabla wejatibu miliri ungali manabo ze dakika rakazwazisa
jini bahari natunda bwakanga sosoni mwe bahari rifushiwa ya ukana ijo kirika kuna kaujilise sumu nizo mana hema vusheria parisawe makatianu imkinisho kazi la zombo zabidi zijezi ile kezeze nrabo za aeroporo zila ziwasuli homa siwali ani ila nrumerarumiwa yoni fatihu ya ukana mwambe mwana nyanyi ya sijilise sumu amfike ukanange joko ukareyeli karnaka urwakie sibasa weda ikoni au sima zimejua huwa itsandarike karubula wenda ikoni amjowana amjowana nanya ikoni yuho wana hale yoga amjowana nanya wasila uze wa heya hafetima oui huzi confirme yabo amade namna razijua ukaya umotera mhu njoka urwa wao mwenje wahe shiwanza shandege kao yeshiwanza shandege nganzo shikane mwenje ulo autonome kendepanda umoteri waswili usikwa jana ewa bali wane porto conteneur ya kashish au préciser ces détails za information bali wane porto conteneur ya kashish moteri kao uvahizi wa harma conteneur ya 40 pieds vanurizambao usawaswili harma ishwanza shandege ewa upande wahe zetapi upande wahe taka mambo zila ndrabo za tapi ziloba langa ngasitolwao yeshi wanza epare mafiti ngala ngiyo harme projet mwanzishi jimla wahe serikali wazima ni mzazi waziri wahe emisafara wakazeshon de manyo hauka iyo ngendao harma essence ya he falsafa ya mhudumu ze nsabuho za he bahari hindi zihudumlao za homa haziuzili wa 20 na mfukare uziono wajauka ya mashirika wa ndao wa unde handa wandawa waisawa tamhono mkataba wa hezi hazi Mwenyezi Mungu jojanja sodomba zedua ritsoka wandu wa usekwabwe ba upande wa hemana nyasi irjo husu neze lisansi za he tsohole serikali wa homo hauka vanema tajiri wakawanikwaze lisansi wafanya hazi karjanjia harma krizi wafanya hazi inji enda mno wanikiwa ze lisansi wende wa gizen tsohole ya hemaranya wafanya hazi tongeza valana lelo home fokatu wahe onikor waka onikori kaibaya onikori kaireme wale itongeza matajiri wa nchi hatu ikawladhimike riwashukuri ulihode hazi waifanya nanda washinda wari approvisione sohole ranzibale hatana lelo ratsunda na penuri abolazima serikali jifereshe iwafereshe simara yarwa fereshe afikirukaya ijokaya haraka Mustafa waziri wa Yankiba ukaya wapare haraka tena wajondi waniki wa lisansi ili ritapie haraka ekanga johunda vahanu bahiza enkodo inu ya isanjanziani Mwenyezi Mungu yajandiye washinde wabahize bahindu ili waswili banutiju yabo hahandani horengeshwa bahashini rishukurie matajiri wa nchi hatu wakawanikwaze lisansi Mwenyezi Mungu yajandiye washinde wahundeze mali wajau wende wahule hakangasi litwaifangilo ibili liju na ushukuria waziri wa hemali mzamani le Benjamin ministre de finance bwana Ibrahim Mohamed Abdurazak hezembo bwana yaziwana ya hifadhi le shirika la Onikor la tsure mahamba haka juzi insohole yaka wikomande ijeire ndazi na mashawiri husu zedeni Onikor ya ilwao ye 7000 toni sa isiso anzuani ngejo isisiwa na hunumoroni yongejo uruhusu waziri wa Yankiba ya kaneuso iruhusu ithomana jimla wa hele shirika la Onikor bwana Abi Hamada Musa yaone upezo wa macho wa ulawaya harma ezongo yaliyo do wombadu wa Mwenyezi Mungu yari hifadhi sonti pia sha baishe kamjanuzi sale suala kabole suala la hatu la sina wandu watahani wo mtsanga ikao nga rendeli yao hakayama hamdu sebeyo hashitaki
abo bandi ya Mahamudu Sebeo hashitaki hela mini yamba ivuriziwa harma le shirika la mashinu la kakaribu bala la tsongeza bwe jinji la roha la njia harma umkabala wahe le shirika la Sebeo Mahamudu Sebeo hashitaki na hunde mashitaka harma bwana hiyo bali ngo hakana haki na hunde mashitaka kaha mahakama yamnika haki na mnike haki kaka jamnika haki simnike haki shasi sisi ngara mwambia Mahamudu Sebeo ne jama Mahamudu Sebeo watahaniyo mtsanga yakaya mkura mzimbize mba mrahara mhurumali hata sababu mtahani umtsanga wa mashirika ya hani mkura kabisa mhundu kabisa harme mashirika ya hani ya kikomori mwali sotani umtsanga shaabaha na mkeradhi baba nusisi pumbu labeka labe sisi pumbu ngunishiliyo utoro mtsanga uje lo mtsanga wa ghali mwandi saurihuliza banutiju mwanyonya eti wanashwa hatu walo marseyi wapuri hazenyi banuru mwane mashinu wa ujomsa bote samba ekange na haki ya hahe usuze la mini jamba hashitaki na tahizu shasi hisi ngasi hodingoni mwahaini shirika lijo usisebe ya ho mtsanga hakemana na sapumbu dabona kanzani wahe la kahula beni mtsanga ya witi metro kuibu ha 230,000 francs 230,000 francs witi metro kuibu 230,000 francs gabo wakomori wenji abaha wayihula wayihulao abaha tena 230,000 francs jana ha 16 metre cube subhan halafu lelo wanashwa hatu walo Marseille wamda wensi inu wamgwejo wa babaraka waburi hazenyile pia haukalelo ngwa uharma uzade habu waishia ya ukanga umashirika yaliyo banuti juu ya huzao beni ya metro kuibu iwasilisha umru hodahoni haziwi 28 yabo mrungu ndo faida ya zihukume na zilandaru ezukume na zilandaru hizo mrungu ndo hahulu toni ya sima yabo waudu wanduli wanzao banuti juu umahamu hukura oi bo super a hukura gramze bo nyinyi mashirika majabanu hale mwadisotani wa msanga unu mkura o maximum na mbulie mashirika ya joujabanu ya jiapuwe wa msanga ya tahani wa msanga wanashwa hatu ne mabani hatu walo banuti juwanzo wae wahundemba msanga haurahisi riwahemba iza nyumba za howana nimba iza nyumba za hatu na mkeradhi ekange na madai ekange na shinwa wamfanya foti watiala mini wamfanya foti zahe nao izo zahe dai nao hamba hende hashitaki ne dewa shitaki shangaru hambia abo Mahamudu ngovo mru haki mru rumio lamini ya pasema njam sabaka njanchi ya hapa njanchi arbo pando wae mashtaka shama ngo tuhumwe mirongozi ya Mahamudu Mahamudu hamba hashitaki ba ngabo mashinwa walo jirani wa hahe watiala mini ikawela mini hiyo isababisha kwa njia mawe yindo hanza ya we wanrohazi wa Mahamudu sina namna hiyo ayo haki ya Mahamudu ndiye ashitaki wewe namna wana gramze ngono kayo haki swaba kayo haki ya Mahamudu hoenda yashitaki wajokamba ukangena haki wajokamba ukangena haki de mahakama shaminga mhuzi haisa hashita kwa mahakama shaminga mhuzi mbona usisomi mimi jiji miti jiji sabange na haki gena haki kwa yashitaki kuti bano gena haki bya shitaki bano hate bainge kajakana haki sheka kanza ashitaki yo haki yake ashitaki shaizo ni mambiao Mahamudu na kehambali wanrwa sisawo msanga rihulao haurahisi na wake hambali bano wanrwa ngasi kwa ngwarenda ona inatswa kahambali la bebe ngami harwe bei ya msanga nga ekangwa afanya ufoti na wahukumdo har mazi mrungu no hamango defend am defend hindi yabo njeni hunde ngo inde katilo kanga mdefendence yangu bona sapungu wera hakuja wahamisi waha sione namna utambi kwa mdutsa mapesa ende ule peni ya msanga Nyesi Mungu mjo baraka kanga manzo jo wa heha ho wa shema na mana mche ngojo sama ilira hana le joy la lansia
hiyo ndizo ni huda hiyo ndizo abudu banu ndio bo irjo ngamdailiyo wanasho hangu walo Marseille. Marhaba menjile grand consultant fikiri ukana hamuhtasari mdungu anazijundu wavurizo mwisoni ukayange lazimonge dingo hinyiwonyize zikonkaseri msikino wa nansi sidore ngo ana conteste watito mvurano wa hanyu baina ya hanyu mwanze mdumilo wa maraiya na msiso mtsanga be maraiya walemewa yabata mpaka ndabo mdungu musanifu wa heze madazatu za leo mwananyasi mwanze kawo yo mamzoe ya ngeumala loni rombao mgumguya yambe unono yabo narilawane ha kheri shakari tumana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.